Apsolutno bi u svakom trenutku preporučio stručnjake iz dentalne poliklinike Arena u Zagrebu. Stručan tim, jako ljubazni svi, u svakom trenutku spremni za ponuditi neko rješenje, odgovor i pomoć. Za polikliniku sam čuo preko preporuke. Ovdje sam došao uz suprugu, oboje smo radili zube tu i zahvaljujemo preporuci u svakom slučaju što su nas uputili u dentalnu polikliniku Arena. Pa moja problematika je bila sljedeća, dugotrajni mostovi su učinili svoje. Također je dogodila se i kamenac na korijenju, nije bilo više spasa mojim zubima, bar onima u gornjoj čeljusti i nije bilo druge opcije ili implantirati ili nositi klackalicu, a to nikako nije bila opcija u mom slučaju. Odlukom stručnjaka u poliklinici je dogovoreno da će se gore vaditi kompletni zubi, da će se raditi all on four, takozvana 4 implantata na koji će doći most, a dolje smo morali također, nažalost, vaditi prednju frontu, tako da smo dole radili kompletan most u 2 dijela, tako da u principu imam sad i gore i dole kompletno nove zube. Sve skupa je trajalo to pa skoro pola godine, čak i mjesec dana više. Radim obima mog posla, ja nisam bio u mogućnosti doći u 9. mjesecu, ali evo, isplatilo se čekati još jedan mjesec. Evo, zubi su stavljeni, izvrsno je sve bilo i apsolutno sam zahvalan na cjelokupnom timu poliklinike Arena. Strah sam imao od davnih dana, u principu od djetinjstva, jer sam jako rano izgubio jedinicu gore i prilikom pada i nažalost pri tome mi je liječnica kad mi je davala injekciju, ja sam se toliko bojao da sam se trgnuo da je pukla čak igla i kao dijete sam nažalost izgubio dosta zubi od straha čistog od zubara, od samog mirisa u ordinaciji, ali na svu sreću sam to, što bi se reklo, prevazišao prije nego sam došao u polikliniku Arena, ali tako da mi je pomoglo dosta, čak i vaši specijalisti su mi pomogli malo tu tremu proći za cijeli proces implantacije, ali eto kažem, nakon 20-ak dana poslije cijelog operativnog postupka je to sve nekako sjelo na svoje i tijelo se privikne, pa eto, moramo se priviknuti, ja sam se privikao i evo, danas se osjećam puno bolje i lagodnije. Pa za sad sam apsolutno zadovoljan sa rezultatom koji je postignut. Preporučio bi apsolutno svakom ko može i ko ima problema tog tipa kojeg sam imao ja, da se odluči na ovaj potez. Apsolutno preporučam, jer sve je bolje osim klackalice u ustima, to je bar moje mišljenje.